President Dati Bombe. Okay, Bombe. Sa concussion, minimum dan Hasil PhD lah masih sudah. Minum hasil lomba kintrekan nambah ke nukul emergency jangki bril nyalakan ayuh. ते बरोबर कथा करनी का आईपीडी इंग्लैंड से नहीं का सब होश में पीसी ना कितने तक ओपीडी में this new building sedang अब करंट का existing बिल्डिंग kemudian आईपीडी बच्चों Cimban ngalah propose pasal tadi New York dengan New York Saya melatih kalau mentah dapat di outdoor fashion boot ayus karena di outdoor lokal MLA kami nak building tolong kepala upgrade building bagi lagi staff kita kan over upgrade around 14,000 plus another 6 villages kita have kita kadang pelak kalau long overload akan ke area dong ke itu kan kita square ke padang kalau inspect ke PC jani kalau kuno pengen kalian dong ini kembangi reports di bawah ke kisnong man ke por hi ni ke PC jani kalau function lalu di staff akan tam i doktor ma i dang di HSMI la ong ini bag gitu ki kedon ke sanction post jong i wei doktor ang di MO kata ki sa ano immediately ben sanction nang maginyo ben post to ang ni kana ben ai jing sekri ka bakam ba shushu nang ta de ki wei de ki jurut kam kum ka lap ka jong pi ka red ba ka lap room ka red ba but ya ka ni kan ong pi dan ka health engineering wing hang ni dengkar dekat ben DFDHO ki de ben design no ala ka jaka ka biang kum no ben penhe no ru ka ni ka lap mo ha ka ni ka jaka number ba ka ni ki jurut kam but ka jing ai jing sekri ba paka tika badai bende kiwe di jurun kam ban upgradation ya kane namar hagila bende tang haga existing infrastructure namar ba mafi ka population ke jongpi dang long tang khatlai bat khatsau hajar bedong man le ya ke CC do kam 4,000 ki population mo tika ke bangedi bende bende hagani ka strengthening of health system ka bangi yo ko malaong honorable local MLA jongpi bau chief minister jungi ushim daga ram daga worldbank Kanyo ay katu kanyo lais pa san bupara crore by sis first phase kanong nyo san crore ban upgrade ban strengthen yaki facilities baro jongki health center baro health center nado ka CAC PHC sub center dispensary kumno ban strengthen yaki ni health center system jadi na taga daw gi lawan kita hangni bagi ladon kapor ka babiang bagi sedang no yaki ni kam maybe likely hapo jong ni usnam kanang bagi paiba kini kamsuk yaki jong kam jongki